yita Yago TV show y'uyu mugabo bita Yago ikora ibiganiro by'imyidagaduro aho aba yatumiye abasitari kuri ubu ngubu akaba yaraguye inzira akaba asigaye akora no mu gihugu cya Uganda. Kanda subscribe, like, twikomereze. Uyu mugabo akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zirimo Suwejo n'izindi nyinshi. Uyu munsi ndagira ngo turebe se iyi Yago TV show ifite subscribe bangahe, ihembwa angahe na YouTube. Iyi Yago TV show ifite subscribe 598. Iyi Yago TV show yafunguye ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2016. Iyi Yago TV show ikaba imaze kujyaho video 2134 mu gihe cy'ukwezi, ikaba imaze kurebwa na 1,792,000 views. Kijyanye n'umushahara abarirwa amadolari ari hagati ya 448 n'ibihumbi 7,200 ku kwezi. Mu manyarwanda ari hagati y'ibihumbi 800 na miliyoni 10 ku kwezi. Ku mwaka abarirwa ari hagati y'ibihumbi 5,400 n'ibihumbi 86 by'amadolari y'Amerika. Mu manyarwanda ari hagati ya miliyoni 9 na miliyoni 100 ku mwaka. Ayo niyo mafaranga Yago TV show yinjiza. Nimba iyi video uyikunze kanda subscribe, kandi kuri ako kantu k'akazogera buri video shingizeho uzajya uyibona, kanda like, comment, share. Ujye muri comment wandikemo icyo twazakubwiraho ubutaha ndahita mbibona. Ndabakunda, mwari kumwe na Jean Paul TV show. Bye bye.